Dunia hin nei pap le kilo si na jata le dei khel jia anu pa anathat na mai khat sim chom cha na seiten 2002 kum November 2 nia chon nunga achapang chakhat anu apa hlan khu muna punata aka pi chu mi tampi hin anamun hichi akiman cha naw aka naw le ahlilun na ho zo si chu phata in video camera in anaki kap do su ke ne hi hichi numai nu chu apolama kona wedding in chanu phata abangin anu apa thina chun ha ta asu kha chu tabanga het man lawa a in sunga thilhung hlung jeng chu ponama ma jeng dan khun akilangin hi hichinu hi amin Susan von Richthofen akitin achi sani khoni masanga chu anu le apa hi achen naw Sao Paulo Brazila a in piu mention sunga chu melcheta hi anaki thara hi chuti chan agam sung mi pi mit mu le van noi mi pi mit mu dingin anu le apa pul chu anadawin niku sung zen chu mi ho le police ho chule media ho zauna in agam sung pum pi chu ana convince in ama chu a real victims danin anaumin hi ahin la thu di le thu ta chu phata in ama to akisel tha jingin anu apa hlan hu chunga adina aka ka pe ta jenga jong chun anu le apa chu kun atha a iti hamti chu kichin ta in a hekene ne hi Susan von hi anewa kona nom sata hung khang lin hin apa Manfred chu engineer khat hi a min jong aza bol mama jing khat a hikinin anu Morris jong chu psychiatrist hekida hi ama ho hi Sao Paulo a mi ho sata ta ho channel a khara hi ana cheng o hi in ainu jong chu in mai hilawa mention lin ta khat hikina hi apolama kona wedding in ama ho in ko chu kitu selwa perfect family danin akilang nawen achanu hon Susan jong chu chapang phata het na lama jong hlasam lo hil dan lemul lam sim law student hikira hi ahila hi cho zo si sunglam achun thilsi na sata khat hi hungsu do ding din munin aum tai na hi hichi am ho in sung ki boina hi Susan dong ma pa Daniel Gravenos kitipa akuna hungki panahin Susan nu le pa chon hichi achanu han dong ma pa Daniel cho adei han lo achanu to ki heto dinga jong adei han lo hi aji chu Daniel chu to na tham na jong nei lo kho sa na jong nei lo mo hin Susan adinga jong sin a hin pui thei bad influence hi ati hona hi ahile Susan le Daniel chu ahong kinai che han phanin Susan te in sung chu kina akibaunan ahin lodim che tain Susan chun Daniel chungin sum asangin asulunin adei achopin anop na in apuin anu apa ekawa kon sum asomin amang chai jeng ta na hi je chun anu apa in jong azo na in gi na hin nei hon tan hi chi Daniel to naka hon relationship chu na su hai diham a hi lo le acham thlat na ahin khuman dan a lifestyle le sumlepai access abol thein ho zo se chu a thla so diham ti in a landing option ni api hon ta na hi hitia anu apa in aki landing option ni api hon wangin Susan chu Daniela konin aki kang se di point chu sang chun anu apa chung zo a chu hongle chu ding agial ta na hi aji chu Susan hin anu apa thu sei chu a hlen nom lo option ki pite ni chu ani ni a nei ding atuma hi chutia chu alung thima hi chite ni chu mu na ding chu lampi khat bo hi ti chu ahin gela alampi ahin suboi ding chu anu apa te ni bo chu ahi tia hi lunggel ahin nei kina hi Susan plan sim chu simple ta hi in ainu chu min nei lego achom dinga ahong bulu dan wa khu su sa ding ti hi 2002 kum Halloween festival nippi ni nilha achon Susan hin hichi athil gon ho zo se chu bol do ding ti in ahin gong tup chat tai na hi amasa in ainu chu min nop ta alu na thei ding ti in security camera ho zo se le alarm system jong chu abonin a off masai na hi chuti chon hichi anu apa thana dinga a plan gon ahin suboi thei ding midang khat kit kum somlanga be mata anaw pa jong chu apui do kinen sum izan ham hi api in internet cafe a ki chem ding in a solin aina wa ko na chu apo do na te ding in a bolen hi anaw pa chun ipithil su ding ham ti chu a he do lo hil ji chun ki pa ta in ki chem ding a chun a che ki ta na hi chuti chun ami goi ho chu in sung alu nun Susan nu le pa chu amawo on athat ta we hi
chizo chun Suzanne to chun ki tho in sung chu thil ki gu nanung ding danin asimun room sung thil ho chu athe thangun drawer so chung chu ahongun apa briefcase sunga ki koi foreign currency ho jong chu alada on ahin electronics thil manluta ta hawang chu atong khakit po ne hi chutia chu ina chu gucha ho lut wa abulu nalam wa chu in nei te ni atha khao hidinga min agel na theidiu ata asan na theidiu tia hi abolo hi chijawa chu ina kona chu po do wa Suzanne jong chu Daniel umna hotel langa chu gachi kina he chi thil so pe na chu ina umlo apo do hi kiti na theidinga kho aga bol ki hi cha kona nidan khat ka zo lama hi hung kinung le kina internet cafe a naw pa chu ahin puya in lama hung kile kin hora hi chutia chu in ahlun hona chu in sung thil so ho chu amu do hon pha na chu police ho akul kina victim ka chu anaki chi ma hi chutia chu amuna police ho ong hlun pharwa chu Suzanne chu kichata dana uma aka to akethin to khubang si na su jing hi he chithil so mu hodinga chun anu apa thina punama ma danin amun he ji chun mi zo si chun athil sei zo si chu ata san tawen hi ahin la in sung chu phata ahin vet chilwa hi le thilum dan ho zo si chu gucha ho chana nung dingin akilom thei tapon thil dang dang ho chu akisu selo akitong khalo atam walen hi hiji chun Suzanne thu seile thilum dan ho chu kitu thei asata poben agin monaw khat aum jing ta na hi a hile hiti chun Suzanne chun a drama cha zom jingin mi ho masang le camera main akamin anu la pa pul chu adawin ama chanje akona chun agam mi pi tam ta in jong punan huna nasata in anei be on hi chuti chun ni ko sung jen chu mi zo si ana thlem thlain media ho a hin police ho a hin agam mi pi pum pi zaw na in ama chu victim danin anata sanu na hi ahin la athil bol a drama chu achi so di pon camera mai a hi lo ting aum chan ho chu aki khial ji tan anu apa pul adawn a kona chun aki kang se ji tan a hi khat vei jong chu anu apa thi zo nini zo ham khana chu ki pa ta auma aki pa pi da na aum na agu a anamu da o jong chu ahung jing do ta na hi chi zo chun a hin khole thilum dan zo se hin khel so ding asu khel khat jong he ahung do kit ta na hi chinia kun ni kho phabep zo hen ami goi pa hon Christian kitipa cho to na nei lo summu na ki chi ta jong nei lo pa chon hetman lo ka hin bai tha set khat hi a hin ki cho tan aman chu KSA anapia hichi asum chu $100 not ngen chang atha set ki hlep khanai lo hil ngen hikit a hi chuti chun kholna nei mi ho chan hichi sum chule Suzanne te ina kona kilado sum chu akiba na ahin mudo paingal tawen chuti chun thilum dan ho chu ahung ki hedo pan ta na hi Suzanne nu le pa ki tha ni akona ni ko zo bep November 8 ni chun Suzanne a hin Daniel a hin Christine a hin ama ho thum chu thu do nei dingin a hin pui khom tawen a hi abula chun ama ho plan sim le agun dan bang chun akile mun hinla police ho akona pressure ha ta aum panin azo na in Christine chun thil zo si chu a hin sei do ma sa pen ta na hi chuti chun hi thil so chu robbery a hi poin phata ki gong tu masa a hi ti in asen imazo si chu Suzanne idea kona ki boldo a hi ti in asen a hi chizo nung chun Suzanne le Daniel in jong thil dan ho chu no phla na anei hon tan a hi le hi ti chun ama ho loi chu manin om ngalun phat ahung chi a 2006 kuma achung thu kitan nading ahung hluna chun athu sim chi dan chu anaki khel kitain mona nei ho thum chu aking tu kit tawen a hi Suzanne seidanin ama jong chu a victim hi a Daniel chun ama ni ki ka abusive relationship je a chu hunama athunun sa hi ti in asen sumle pai adei je a ka man cha a hetabang chu abol do hi ti in asen a hi a hin la khatte ni ma chun achom be in asei kin hanen Suzanne ama thu sa ta ama plan dung zuya ka to do a hin anu apa chu atha do a hi le nei lago imazo si ama changding chamhlat ta jong theiding hi tia hi hechi plan chu a hin gun a hi atikin hanen a hi a hi le hechi agam pumpi mi tampi na san anazo hlep nu chon kot a thu tan pa a hin lungla ading a hetan akedin te pi ho ma chun ama chu nei pap kilo si je a anu apa that ngam a hi ti in asayon ngo na aneyon a hin azo na in thu tan pan Suzanne le Daniel chu kum somli sung kul tang dingin achung thu hon anatan pi tan a hi
Christian wang chun neo khat akum hlom jep achang kinin chuti chun athumun zelin aum tawen hi alang khara sujen nawpa Andreasun anei ego zo si ama achang tan hinla anu apa chunga thil sule aunu thil bol do chun alung hi ha ta in asukhain aunu thil bol do chun ahin kho hi kichol thailo hilin akoi jengin adam theina jong na sata in asukhatan hi Daniel le Christian chu 2018 kumchun open regime noin thado in anaum honen aji chu Brazil la kho jail ding ho kho mun khana a jail cell sunga kho jeng ding tina hepon jail sunga jong kho level kina chan ho dungzuya mi kha chu mun ha sata khana kona anum jep khana chong akichuna theiding phalna anei kino hi hichi hol a anu kha pen final stage chu hichi open regime kiti cho hin hicha ho chun azui diu dan ki simpi ho phata azui powa authority sokoma phata aki report jing powa ahile jail sunga chabi ki kam khuma hitalo pamlam ho azong gapo do le theiwa na jong akito theiwa anup nup nawa wa le theiwa hi alangkhana sujen jong chu kum somni zoin zela konin thado in anom tan chi zo chun amin aki khelen business niaw cha khar hi abolin 2024 kum chun cha jong anei tan hi chuti chun aniaw laya anasim nom pen law school in jong achi kinin anu apa atha masanga azo na lampi cho ahin vel zot kinin hi hetia thilsi na sata abol do zo nunga ahung ki khial thei kin hi mi wang phata khara hin hinla thilsi kiti jong le apin na anu apa chung nge nge ya hitabang nei pap kilo si nazia athil bol do wang hi ama hin khwa jong achin jing ding a hita na hi tunia ding in hi chan chei sautin video kina ki muke ding in na bonon stay safe and stay blessed.